Chumi tirenan chuan pulau de ngane na in rem na palai na thok turin Prime Minister Indira Gandhi min som wangin katna kalsana ka chotleng ka leipua chu rem na norangan chuan ka MP ni na po pawh kania rem na ka kanram le namtan ani rualin voinia kan MNF mi puite tan hiane voinia kan Chief Minister ngei tan hiane engwang nge mi mut angin kumlai zo la tui takin thamwa takin amut thei engwang nge choi do kana thamwa takin cho akil thei voina hian kan Chief Minister hian chumi atan chuan keini chung kwa hian kan tuarasin kanina zong zong pawh kania kumtam tak kan re thei puyani ola tuntu video hianin political history kan thlir let lenga chu Mizoram political history a chuanin la soihlo tur le thil kan hreteng to tur chu in ban tir ani tumnge ani soiwak ngai omnove pulal Lalduhoma kha MLA ni na tangin ban ania amai ro chu anu loka by election nei leni in adin na bial serchip bial te chuanin an thlang tling le ta thau chu ania engponi se kha political history a chuanin thil ngor nging ve dat tu politics boruak ngor nging ve dat tu nia chu wang chuanin untuma hen kami kha kan react don ani engponi se ma sabera chon MNF MLA te hianin udua ban tir tura an ngen chan an soifia chu kan clear ma saberanga ti hian cheng tareng chu MNF MLA te khanin ban tir turin an ngen tina ani chu budua kha engponi se an thu sei in clear tengo wena kan MLA som tak pu thangoi soi tak khan he tin thil ti longwai ta hi asom kan tia ti ngai lo se kan ti em lain ti lo thei lovin kan ram ro rel na som na hum him turte le azom na ken ko zel turte dan ro rel tu ten kan ro rel na sang berpo him taka dan noya kan kal theina turata na kulo la kal le zel turatan po him tul nia kan se to wangin kan ti tu in tu na hia ma kan lo ding ania tel tam tak soi tur om lain i chuan thui vak lo ka soyanga he thil alo yak chua don lai hian klema han in chui ve de hlek ngai awma enga tinge he tianga rorel tu zom tak uduoma kan member pui kan thopui achunga thil ti along wai tak tat le ti hi toy te in han soilok kan du ani achan chu ama klema kan soi fi alo chuan kan chia mi pui po kan chiang tok lok the ani kan soi du velai ber chu tu na tak hian kan MLA za om tak pu du a hi khoi zar berange afu o ti hi toy te han soi ve mai ka du ania kan hriat angin zoram mi pui ten ZPM dia kan hriat ta chu ni so panga thale sang ni le som pasaria khan Paul Pathum Mizoram People's Conference te Zoram Nationalist Party tele Zoram Exodus Movement Intel content Paul Thiat Kherlova tho na thu thung an sia tang khan ania e chu van tlang in kan sevekin karinga kum sang ne le som paret MLA in khan chu bur khan Zoram People Movement ti ming puin ma ni party le Paul ta po Thiat Kherlo khan in khan na kha huang chung a khan tho na tang rual Paul ti in he in khan na hi an chu ta kha ania chu chuan sang ne le som paret in khan ma jong kha chuan ZPM hian ECI noya party din tura thutuk na an nei thu zoram mi puiten kan felo chu ti chuan tang rual Paul ZPM tia kan hriat ta kha chu tuna party ni lovin movement ania an mani a campaigner te ngei po adu thozol te phei chuan engtinian ti thin kha party kan ni love ke ni chu movement kan nia adu thozol phei chuan ko than hi kan unit ani mai tin unit te po nuai bo tumna arena saleni kha kan la serengin ka ringa ti chuan tang rual Paul ZPM om ta phota chumi no chuan chumi
Lalduhoma hi independent MLA ding ni ma sela zoram people's movement tong rol pola khan tho na nuaya adina wangin chu ta changa thantin ani awang chuan an tho na huang chunga aom chung zong kha chuan dan akal lovani speaker point dan angin tho na nuaya hian MLA te chu assembly house zoram people's movement legislature party anga an tho hoa an thut kha a phalsak kha rei tak chung kumhi chuang zet an lo thut amek ani hi chu ti lai chuan thil pakhat thil lo piang alo umta ni thum thasari sang nei le som pakwa atangin ZPM chu election commission of India in party pakhat anga a pomta ka wangin chu a lekha po ECI lekha number F songa paruk oblik somthum le pakwa sang nei la som pakwa PPS 1 oblik paruk bial paruk niriat July sang nei le som pakwa khan muthein a omanga dan angin assembly house zoram people movement legislature party ming puzel chungin an kha arem talova chumi wang chuan an ming hi zoram people's movement ni to lovin zo people movement legislature party along ni ta ei an mani ro ani alam to hi chu ain anga an mani ngei point ZPM dia lamani theina turata he zo people movement legislature party ming hi phua da ani ta ti tiang tur chuan da noya zel ro relat noya po an thuta ani movement anga in thanna an tho ho na tang rual pol chu party atha alo ni ta ani he tho ho na huanga hian atel party te Mizoram People's Conference MPC kan ti mai te chuanin an party thieta telve an du tak lo awang khan an in la sang ta nge a he hi an thu chua ni somnil pali September sang ni somni an thu chua para pani na po khan chiang takin alangani chuta an thu chua chu ZPM tang rual pol din ani khan pol le party thiat kher lo watu te po tel theina tura din ani katilaya tho ho na ZPM kha political party a siam tura buatsaih ani lo shima congress ne lo MNF ne lo sarkar thar den tura pol le party sang ten mani party le pol thiat kher lo wa tho ho na ta na siam ani party le pol ai o ten ming kan sai vekani ZPM tang rual pol MLA candidate te point independent ticket vekin an contest ani MPC tin thu chwa an siam ani ti chuang thil chiang ta chu ZNP mi le sa engamo zat point ZPM atel lovin ZNP an lodin thar le ta ka han soita ka tanga a khai khom na ti mai la thil chiang lo om ta chu ZPM tang rual pol le ZPM party hi thil rang dai thil in anglo ania azar ain anglo ani e chuan zoram mi puin kan lo se ta tan chuan ZPM hian mel pathum lang angin alo om theita pakhatna chuan zoram people's movement tang rual pol ania adang le chuan zoram people movement party ania adang le chuan zo people movement legislature party ZPM di tho akha hil pathum ming pathum chuang thum angin akal theita ani chu ta chuan kan MLA saom tak pudu angai po hi tuna hi chuan ZPM party ni athil ti kong tin re nga po alom lu tu bera apusa bera alo tangta a independent ni nakha a lokta ani berlomi chuwang chuan danin asoi angin dan noya he ram ro rel na hi akala zo ram ro rel na sang berle ro rel na sim po dan noya him taka kan kal theina turin he voina
dan lekko tura speaker hena kan thu thlen hi alongai ta ania chu ke malam tanga ka han soi velok thei ani e talome kha a hek tu te lampang MNF MLA te lampang ina pudua an hek chan an soi chu nia chu pudua an ban chan kha ani bok ta ni om je chu amain ZPM kha party anga pom man lani lova ECI lampang atangin amaro chu pom ni tak nuwa khan heta independent anga om si heta ZPM a alom lu tu berle a phu saber lo ni boxi laya kha thiding contradict khawm ve bok chu wang chonin pudua kha ban ani tani hemi tuma hen soi hat o om reng boka hemi tum hen mo hi pudua an ban lai vel assembly house kot tania camera quality hi thawak lova in hek na ain mason na Lalduhoma MLA hian a thlang tu te a phat san lo ZPM thalai an ni poi hei keng tu ten thalai lutuk to bik lo ni e dot hal program a khanin thalai pol ho kha an thalai lo ti te pokhan soya poni second political party te thalai pol hin thalai lo thei khop mai te hi kan muchua ka hitu na hen etlai mi pu chan zawa nin ka shia sesona ngam lo wal hek tu te hi andoi zep digna in mun chang ro se heti lai vel hi ban ani chung changa press conference ani na khanin ka shia kan khati hun lai kan assembly speaker in mom u larin lian asai lo ania chon hei pudua hian in ban an ni chung changa hen voice ron ni ve boka MNF lampang kha chu kan en to and speaker zam takina MLA tanga min ban na thua puan chu tangin da ka chan ve de chau alani in ka ria kan news ho kan thu te dong song du in local khom kan long khom mai e ano sarum de la ka kilam panga assembly kot vela kan ho tu tam jok te pon law ma kan MLA te po kan la kim hri lova maro chu kan ti nok nok mai nga ambasain Anti-defection Act kan ti enge ni ti kha an soi photila sarkar angel ne thainan phatsan tu defector tena anma ni thlang tu phatsana party danga minister tele ham thatna dang andon don awanga pol dang anzuan thin tirh na an siam ania Anti-defection Act na atumber chu mani thlang tu te phatsan ching rem ani chu atum ania Prime Minister Rajiv Gandhi an parliament abil aron puluta MP kanilai nia pas tu te zinga katel ve nge a chuta chuan objects and reasons santia bill an pulu reng hian an pulu chan an ziak thina chuta po chiang taka in ziak chu ma ni thlang tu mi pui te phatsana an ma ni thlang tu ni lo party zom thin tu te hremna ani chu as spirit and intent anti thina adan athumal siak ngau ain he dan hian enge atum enge akok ti hi rorel na chuan an be chan thin ani zok ani chutiang ang case
chu tuna hian kan chai mek hi ni ta thil pakhat the chuak ane pudua khen kita ken arun soi chiang viawa anti-defection law khachu an putlu chan le khatiang zong zong kha a hre chianga appeal pass tu te zinga om boka a hre chiang hle dona tuna a soi ki do tani chu karing haulo amaro chu tuna arun soi ama an mani thlang tu te phat sana party dang zom ti kha enge dan chu dan ania kan tiang do hian awarding po hi uluk ngai ni thil pakhat hre chuak anei karon ti tak bera chu khami rampona na thok tura intir chung changa khan beyond the border of Mizoram ti kha arun langa beyond the border of Mizoram ti kha India ram chung ti na lo mati ngot thei big me lo ni tran chan tu tan chuan mo beyond the border of Mizoram ti khanin heta Mizoram pon ti top khani meya a huam zau maya amaro chu pupa te a putila nun siama advocate thu po khanin ka concept ang chi hilo nei vea he dan hi a tha a soi se lai tu ka thlo amaro chu beyond the border of Mizoram ti lai hi chu thak thei ni se ti khana soi ni chu chi chu ke bok ngai dan ania kha dan chung changa khanin beyond the border of Mizoram ti kha ati boy thak tu ni veni wording kha ulukanga ya wording ulukanga ti karon soina me ni tuna po hen hei an putlu chan chu kha kha ni an mani thlang tling tu te phat sana party danga zuan ti kha ni ti chon khami tran chan te tho si khan party ni ma si ZPM chu ni tho ma se party anga recognize ani ma independent anga andin laya khami le heta party ron ni thut boxia khan khamit dan tho kha an tran chana dana kha chuanin MNF lampang tran chan kha adik lo na MM pha om big me lo ni chu karon soi chana chu dan hi kan lo siam a kan lo pass le zel don ani po in bill te po uluk takin felfai takin kan zia athani ti hi karon soi ni ta sela ke pudo ponaron soya a pass tu te jinga chon om nge ya a hre chiang amari lu chung ri la po khenin min thlang tu te ka phat san leinem po ti ma se as per law anga akal don ni chuan independent kha a hrang ania ZPM kha party lo ni to si chuan mo heta ZPM ang khan lo inform to ma se ka soyam jin thathiam ZPM ang khan lo inform to ma se heta ZPM thara ron om ta ni khata khan khamidan tran chan tho si khan thil kha akala maro chu then khatan chuanin hanin he kher lai khan thathiam lo ani diktak chuan a thil ni na han hreveka mo MNF khan thil ni na an hrevek ZPM kha ZPM an ni renga ami hringa ten ngai reng heta election commission lampang khanin party an lo recognize ta ka wang khan an hek ta chi areng bokani an hek ta chi areng bok an hek dan ki kha adik lo ka ti mi lo amaro chu enge thil swal lian kha ni chuang lo ani independent ang khan lo tling ma se heta athlang tu ten ngai veka ECI lampang khanin an lo recognize ta ka wang khan party anita ma chuan party ni lo chuwang chuan hek thei ti wanga hei a background zong va hre chianga loin hek sham lai kha thil mak chu ni ve baka chu mi pui tam takena an hriat thiam lo chu ania in hek lai taka kha hek o maniam ti chu in ngai dan lo ni ta sela hemi chung changa hian a hek tu te an dik thawa a hek ate soi po hi adik tho na lai chu om ve ni helai hi chu thil moi thlak in kokal deuh noi hi oma amaro chu a background a history and seveka soita kang khan adin na party ni ma ZPM kha party lo ni ta ka khan khatila in contradict vela khani background reng sia in hek lai taka kha an che thiam lo chu ani bokin ka che ti un lai hen mo ti chuan MNF lam petitioner te zompani tele kan speaker in a tuna judgment order ahan puan chu a an transan ber kha Zakjit Singh ale midang pangate kes khania kimi taka khe ruling kan ti thin khani chumi case a po chun chu tiang chon an ti ta hi court a po ni tho mo chumi section ti ringot kha ani reng big thailawa high court chon chumi case a chon ti kha judgment alo siam zung to hei ukil chonin ruling tur Supreme Court judgment bu cha pui hi an mani library an da chau chin ani
hati ang kha le an office ten chambaratin call chau thin kha apoi mo thin ani thu buatsaih ani chuan tu da pokhin an ruling kha ron mention an ruling mention le an ruling ta na ki adik che lo nge mani engtin takso yang mo ngai thateng o kata khan pahni khachu political party a official candidate te ani a an mani thlang ting tu ni lo party an zama wangin disqualify ani a midang pali ta kha independent dik tak keini ang ni lo party na candidate ni lo mani thuading very ngot independent member pali ani a chung mi te chuan an mani thlang tu te phat sanin political party an zama Indian National Congress an lu tani chu wang chuan defector diktak uire diktak an nia wangin Supreme Court khan aman tir ta ni tran chan lian pera aron mangta an thu vero aron mangta a elama hin pusa elama hin pisinang ko khang independent tak te le keini party adin registration lati felman lo awanga technical independent ding te hite khin thei kan ni lova kan speaker ina atlo chan kha tlo chan tlak aum lovani ten ati lama karon soi fi ang chi khan ni tani pudo hen tu ma phatsan nei lova athlang tling tu te phatsan hek lova an ma ni inform na ZPM tia kha party an lo recognize ta ka wang khan ti kha ani maya chu taka chu thil boi thlak ve tak chuni heti kongjong a hi chuan independent candidate ani ti apoma ma nge in ti kha voi ni voi thum lai asoya trong kam le zia kin independent candidate kani lo zia lir hi amma akasoi chuni registration kan lati felman lo awang chawin lo thei lovin kan dinga amaro chuma ni thua independent tak te anga pong podin pakhat ma kanom lo kan vai khan somthum pariat candidate te kha ZPM official candidate te kan ni a ZPM nomination committee ina thlan te kan ni a symbol to moon kan hanga flag to moon manifesto to moon office to moon atang veka in thlan kha fight kan ni a independent tak ten common symbol an mangai lo common flag pon mangai lo kan fe thewani so wang chuan he thil hi registration kan ti felman lo awang chawati kan ni a registration ti felman ma a in thlan alo om hian ati felman lo party chuan independent in an chu thina chung chu tam tak India rama hian oma MNF te ngei an ron hona in thlan masak bera pulau de nga hovin ML som ni le pali de kha ke ni yang chia independent a thlan thin te an ni kiti lai ki lo ngai thlau lu ro o MNF te khan tu na pudu oma din mun ang chi hi an lo ding ve to a MNF kha party nga recognize ani ma khan an lo ding ve thap to ni tu nang hian uluk dun lo ngai thlau la kiti lai thil in contradict om lai khi in tha thiam mayang chu an ron hona in thlan masak bera pulau de nga hovin ML som ni le pali de kha ke ni yang chia independent a thlan thin te an ni ma se mi zong in independent tak an ni lo MNF an ni ti kan fereng pulau de nga hi independent a thlan thin ani MNF a zom tin kan hek velo ZD te point chu tian chuan an tia kan hek lo MNF di te point chu tian chuan an tia kan hek lo kan rama pom to thina ni so wang chuan registration kha September tha dai election commissioner kan zuk the lut to a chu po chu speaker ma chiang takin ka soya ten party pakhata om tumna thu kan ti tlu kan minute copy po pa ni speaker ne na hian ka thelu ta asoi lang lovani amaro chu in thlan ma khan in deal na hi fam kim lo ala tam sia in thlan ni don kan boy pui man don box si lo wa hon le ri mai ru an tia wangin kan ho tu tenan ron hon le a nuwa kan thelu le a registration kan mu kha chu in thlan zo alo ni ta ni ti chuan kha ZPM kha
Keipo ZNP President kania recognized party symbol nei ania chu ZNP ticket chuan voi ni thlantlin kani to a min hek tu te soi anga party po nilo tran rual om khom mai tur khani ila recognized party nia harte lu ne recognized party ten engti kong mai chu tiang mi om khom mai maya kan party kan surrender phalo kan pol dang song ZPM om te po khanan phalo amaro chu party dina kalphum thar mi pui sarkar siam tum kan dia wangin chief ministerial candidate po nei ngat kan nge ani chu tiang chu kan dia independent tak nen te khin chi kan ni lawa ten india rama hian ke ni ang political party ina candidate registration lati felman lo awanga technical tila independent chu te hian hek na anto kan la khemi alwa court case on po kan khemi alwa min he tu tele kan speaker nei po hian soi tur pakhat ma an khelawani ti khanin pudua te lampang in soi fiana chu kan setani omzia chu achiang reng mai MNF po khateng khana lo ni to a MLA somli le pani atm kha recognize party ni ma khan an lo ding to an lo tling thap to chu MLA an ni reng boka mo MLA nia amaro chu danglam omta chu hek tu an nei velo tin mipui khan an thathiam vekani independent angin dingin khami nuwa khan and MLA nuwa khan recognize ang khan lo om to ma se an thathiam khoi tangalo chuak ngen ni khoi tangalo chor chuak nge kha MNF kha MLA kha ti an thathiam veka chu wang chonin hek na om lawani ti chungchang kha pudoi na ron soi ti chonin heti lai vela thu soi in en le lokila ani a chu rem chang ala in noksak min tia wangin politic thil takin an nora chu speaker hian lo zo min paita ani ka soi le du chu MP kanina tang khan pai masak ber kani to boka kha rem na le muan na wa ani MNF right to ten independent and swal to lo te ka chiang taka hetu kani amaro chu an ho te ro chu an independent kan la swal tak emotia antia atakin an lamar tara atakin mi puin kan la tuara chumi ti renan chuan pulal de ngane na in rem na palai na thok turin prime minister Indira Gandhi min som wangin katna kalsana ka chothleng ka leipua chu rem na norangan chuan ka MP ni na po pawh kania kaloti ve chun te takte chu MZP ten min fiat puin ban kuma khan rem na nia sam rifle la mo la joy moi na te min la na kalom khom mai rem na ka kanram le nam tan ani rualin voin nia kan MNF mi pui te tan hian voin nia kan chief minister ngei tan hian ni engwang nge mi mut angin khumlai zola tui takin thamwa takin amut thei engwang nge choi do kana thamwang takin cho akil thei voina hian kan chief minister hian chumi atan chuan keini chung kwa hian kan tuarasin kanina zong pawh kania kumtam tak kan re thei pui ni papakatin classic khovotin rule ame khong to chu alai na ta meiluma ahem nunga ama achukta tiang chi khan arakan khovotin ame lum tur kha meiluma kan hem nunga voine he min chukta ni kan en phei ze langa hei hi pudua bana nia atel lawa assembly house akal hun lai vel khanitani engpo ni sei nen le teng o member zom ta pu balal lana som leang pu speaker kalome hey pu speaker hun rei tak kan chola hun rei tak kan chol nuwa I hoin ro kan rel le thei hi lo mom ple maya covid tripuya lenga thina in thajar hi ni ringot maya chungkara chon MLA te himdam takin kanoma treasury bench lama member te pokim takin rural in local theya kalom puya mema tin congress legislature party te pokim takin an local theya BJP single member po lokara kene roi chu kan kim ve talawani
ako har thak de ulek arpui no shuai apui mu inalak sak khi ka in chan dewa poni sengin kan chan to kan ya kan vui lawa iro re lan ya kan complain mi lawa amaro se thil dikhi kan she du em kan she du lo nge kan she lo tak tak sanga ja ko somriat le paruka MLA in thana oma ta chon independent MLA somni pali an tlingai independent MLA somni pali nijin khan somli pani kalo tia somni pali ti torzo kani kalo soi sol pala milo sha thiam teu ti chuan in sarkar na po an siam ani eng sarkar nge kan siam an siam kan ti chuan MNF sarkar ka pulal denga hoin an siam ani result declare na chuan voin ni thleng pon record en wala MNF ti aum lo reng reng independent MLA ti vekan ni ma se khovel in chanchin bul media zong zong in ke ni thleng in MNF ministry ani ti kan pom vekani hek tu an om lo tuna chuan hek tu an om ta ni chu su dang lam na ni mai saka zakwa som tuna atong kam takhan akhai khom chiang le in ka hriap ama sa zoka kha chuan hek tu nom lo tuna chuan hek tu an lo om ta an thil ti inang reng si thil thlen inang reng box si mo independent atanga heta party lo ni ta thut boruak chauh vela kha aron soina nia hek tu an oma tu na khi chuan hek tu an om lo tuna chuan hek tu an om ta ni chu su dang lam na ni mai saka zakwa som kwale pathuma chu tiang bok chu oma MZD kha kan nia chu ta tang chuan in la chuakin MZD kan itia registration team hana ni lawa chu ta chuan election kha independent in kan fight independent MLA te kan ni ma se MZD ti recognize kha chanchin bo chon kan ni thawani chu wangin tun sang ni sompariat in thana po khan ZPM in nomination committee siama ti chuan athan chuaten oma an campaign puya speaker iro rel na avui don ani chuanin hundanga khan privilege ati po lamai sela thalo mo iro rel na khan aring tok lo chatina nia speaker kan ring to ke mem che an rithlave se male i phal na in mo alo mo me speaker ma se hei kan dara hirin ramtana thaber ni lem lo dur thil hui phorkha kan o ramtana thaber do tu chu ani ve sim simang thil hui kha angai lo veti ne kan dar hello siam kiu ne le ek po ni se ne speaker ama incident zong zong khan hek tu anom lo tu na hian hek tu anom chu sa dang lam na chia chu ni chu wangin hetiang incident hi thengle to lo se Mizoram political history atan po anga inom lowa chu wangin theihil toila khalai kha chu to ke uman bo che to lo tur ne mai ole le itilai takki chu purin lena tong kam khi a that top ani tu man pho che tolo toraron ti top meya abak chu sei vak tan tur khom lo ni lo bo che ton thu thu box mo ki tilai ben cha khen ten kat te ki chu chu wang chonin bo che tolo tur ti kha khai khom na chu ni do ber meya kat fak vele thunga nge MNF an fakomin ka sia Mizo security te hian ngai poimo a saklama boundary kan ne Burma ne kilometer zali kan inria thanglama kilometer thum chuang eta samte ka charte Manipur te ne kilometer zani chuang in kan inri boka Kenya in tham lian zok le ro puizok hen min hual khup mai ni chu mi wang chuan Mizo ten security kan ne hi atrule memin ka sia chu mi tur dan chuan MNF party leadership te po hian an ngai tuan seng in ka sia chu mi lan na chu sang ni le somparet in than election manifesto khan village level citizen register ti hian citizen an manifesto chuang ani sarkar na an changa ti chuan governor address ate udo chung chang ni to lo boka du tok ila ti chon hei hi kan en lenga hei hi pudua e by election nei ani zo to nu aron tin le nuwa
hausaron thut le na thu soi masaber nin ka ria ole voina kan business su kan lo zo le ta ole kan fiat angin pu speaker pun neng ma kichung lai kan ro rel na sang bera hian thu thei lovin ka oma khami chung chang a khan tu chunga ma lungoi lo na emore ru chia emo ka nei mi alo ni ti hi tin lung takin ka soi du a tin emuna ding le thei tura min siam tu pathian le serchi bial mi pui tele mun frang franga min du saka min trong trai tu de chunga lom thu ka soya brigadier ti sai lowan ngai dam na thei hil ro ati ka khrangin voina hian in ngai dam tonila thei hil toila malam fir tlangin kan ramtan thei to paro rel ho turin kan in soma lom thu ka soi ni ka lome kha thu soi le masak ber anin ka ria ban ani chungchang bi ka chon ti zon pudua statement kan thira khan kha press conference ania press meet ma khan enge ban ani chan chungchang tele abe bom kha an soi chowa khateng khan press meet te ma chona adi khan rilru dam takin rilru positive takin arun ding chuak le a afakum ang reng view mai kati engponi se khati zo khatun tum video chuni sela ngai dan te in mu dan te comment section a in lo soi don ya